Yada se yamo akwa baby Adom TV Badwam Jumadi no eso yada se papa health tips na me sure se usua de obi antie ne nyina yemfa mo ye ho bra wo ho a saa ho na mpopo ye no ne ade de bitumi si enti no se de dog ka no ne ne bro so sa na wo frɛ sisi ya on sabe ka no 0244867068 feel line glamps ono mata di ba ko ehemoko Instagram feel line glam one more atade kama fefefe na ehemi na anopen so yanya akwanya no se yene local bar gardens GH eba bedi enkomo last week no mba ye beboa ye se de ye nkate cake ne ewie nkate cake ifem from wa na fine. And then so opportunity na ba say yenhia banche akalaklo banche akalaklo sa nti oba be kire say de ye di kan bobi dada de say be ya e betimi akeka hwe nti sa nneoma local say no mo de wo your program bia na wo frɛ local bagana gardens GH omo ebejo so no mo ayo kama nti mi amene oba pa ye Sandra na bole naipes ena eteha yedi nkomo wapa me mo achen yen hye so say Ghana month no nti bibia ye Ghana bia no ena ye ka ho asebo nti enne no oba beboa ye na fe se de ye bancha kaklo sane ye mo akwaba me da se pa nti bancha kaklo ne no oba be me patchon an yo nti se de wu dwa banchi de sane ye no me patchon an e dwa banchi Jaw bunch na we warere ho fine ti se na awoko wo fufuo no okay warere ho fine warere ho a papa mu eyi emu dua no yiwi a na fe de wetwi okay ti yiwi a obetwi o se unya we obetwi ti etwi no eso ye bebre sa no kwabra ni twi sa obetwi it's the local way to make it nti no e wo se utwi nyina na oil no so jaso okay and what say she be bree oil no dey and what say she be bree yes she be bree I be petu aben e ho no be ye brown so dia na inside no and ben it even before we be ye kati abancha kaklo no dia na uhia wa sa uchi no uhia banchi uhia je ne kakra okay uhia unchine okay o oil no nso uhia okay ye de meko green kakra enye bell pepper no okay ba nketwa no normal meko na ye chi no ye de kakra fra na ma no extra flavor no okay se ne be odi gu anwa no ma wa scent no be kire o se okay ade na ye de okay ache no ana uhia unhye de se ma ye hia de ye bancha kakro no ye banchi no meko no eni onion no okay any one chine okay that's all you need okay. Any oil okay atie na wanka kube no because me hu kube nso kube ni finishing and wo wi a na wo de beka ho na wo de are mpa yo ze na wo hu ni utwi wi a utwi wi a okay wo be squeeze e wo se wonya mesh say yes nsuo na ewo mu no wo de begu mu boye yes na we mia na nsuo na efiri mu okay yes nsuo untumi nchi na nsuo no saa enya ne saa okay ube squeeze ne say be squeeze ne say na nsuo no efiri mu say nsuo no be firi mu o chim na nsuo no firi mu a asana okay I see bancha kaklo ni ye no nti no mo hwe ni ye me boy benim say je ya na be na ja what squeeze like what twie no de ne ma frame mu this o use ni film nti uwi a wa spread ne kama okay o spread ya wo de won chine no okay chini kakra what say woman chini ni ye bebre so you can taste we betumi taste ya hwe say chini ni ye no you okay yes ya na ujene no yo dene no nso ubetwi kakra ana se ubetwitwa se ne awo pe no okay so ofe se de dem na wo wi a de dem na wo wi a to me twitwa okay ti say no me twitwa okay because me twi bi dada okay ti me twitwa hey
Okay. Bancha Kaaklo na ye no. And watch there and say ni kwasa oil no e too hot. Too hot. Nti we ye say na wo de afra. Wo de fra. Me taste ahye. Me taste ahye. Okay. I think ntini no okay mama. Okay. Nti no. Say no. Na afede wo de wonsa no abo. Say to me feel wonsa but ubetumi aye no to wo preference. Wo pese eye kese dodo abatanka normal sizes no you okay. Nti e feel wonsa. I think say no you okay. And no be say jene kakra wo mu. Me no kakra ehyehyehye mu. Wo no to way but be sure say squeeze no too much. Me ma nye dimbebre wo say eye honey ho say na e be ya. Okay. Udi too much. One betumi rewe no. Okay. Yes. Okay. So one squeeze ni bebre so ube ye no honey ho. Umie mu bebre a one ntumi rewe mu. Okay. Ntumi rewe nya say mu no emben. Okay. Okay. Say no. Ye sure say ya nwa no. Ye shiba nti no. E de betum baako. Okay. Ya twen ahwe. Okay. Nti no said ye uhu no ye di kan wɔhye yensa na yes was starting the dwumadi a odi nti saa na tie pepepe so nse meti hwi de ye hwɛ ma ye mfa yibia mfrafra mu saa a wɔhye ne nsa kama bibia wɔ ha ti ye nhye no so saa na so wo ye wo de no a nipa dodoɔ mu abɔnten no o make sure sɛ wo hyɛ wo hand gloves no mu ne ade kama na ye fɛ ti saa bi pepepe o wɔhye ne nsa kama nsa na ye be ye mfa ni ntimi mfa ni nyina ama ahase ti wada ma no wɔhye no so saa de amma ye enti Bancha Kaaklo na ye ai banche kakra jene kakra meko kakra na watwi ye friend say banche no watwi ne kama owie ye no owade ye de echimu ye say ni kwan say wutwi ye na wo ye say uyi nsuo no efri mu nti eja wayi nsuo no efri mu de amaye a owie ye otwitwa jene no mo blend bi de frade ne boy bia na opese wo wie nso a otwitwa kakra bi egum na fe wo de won kyene kakra so atum na waka hwe se nkyene level no eye de ma wana na me se eno ani o mo awie wa nwa no na make sure say o ma no nye hye ono nya bayire na wo hia hot oil let me aye grow amount kama nti Bancha Kaaklo no na ye sandy de ma ye no nti no sa local foods we mu bi de o pe bia na wo de wani ache local bar GH, Local Bar Gardens GH. The number on the screen no as 0249 550 243. 0249 550 243. Now we your program bia Mama Sandra Nanka na asemo. Nti ahine na moko ekoye local bars ema. Epacho. Occasion bia we program bia we name no funeral baby a yetena sigi ni bia social gathering bia wo frɛ ya they are available some on Instagram also wo hwehwɛ yɛn a ye wo Instagram ye wo Facebook some wo TikTok the din ye Local Bar Gardens Local Bar Gardens so hwɛ sɛ ade yi sisu na migusu bobo de aka no sɛ na ebe ya we be ready no na mabobo ewie na me di gu sɛ na ebe ya and one is sisu nche bibi I see. Nti bueno se bia wo ye e de ama ahokwo no a it take how many days and as mo sore ntan no maye because ubechi ma na ye betimi atwi more na si ho na de agu ade na no ankasa asone ana ni nyina age se wunya ade na wa wasiri Bancha Kaaklo no eye agbelima process but enya agbelima na wo ye nti en wo se adechi so a ebe ya agbelima scent bebem nti we na fresh cassava na nti no e wo se wo ye ne saada na nti se na wo bedwa wo banch ni nyina yes wo banch ni nyina na wetwi ni nyina wow wetwi ni nyina nse e Bancha Kaaklo ni ye kama ba yes and okresa de wo kan ye no hia hot yi nti we no de koboko na ye ba yes na ebe ya e hu no be ye brown na emu so aben fine so aben kama okay
Okay. Nti apart from we no na de ye we yensa mo bone ma hodo bi so a oye. Local bar gardens ye nneema hodo bebree. Okay. Ye local drinks. Ti say asana, sobolo, lamujin. Ye sandy palm wine crack ho. Upe palm wine na ye de beka ho ama wo. Ye were fruit juices nso. Okay. Ye san were fruit juices. Nti upe pineapple juice. Si ade obi ampe. Yeah. Drink basa bia yes. Nti no fresh fruit juices no ye fruit salad nso. Ye nti wo ye program now contacting ya ye be ma wo ye list ne de ahodo bebree na ye wo local snacks no nso ahodo bebree nti ni a wo pe no na wa kire ye say o mipe we program bia wo frɛ ya beba nti we nyina no eka Ghana month ye di Ghana ye nom Ghana ne ya hye Ghana ade ye de ebro wo Adom TV asui last week obekire ye say de ye nkate cake no. And then so the FM said the year Adgbeli Kaaklo. I when process and the draw so the obebre but kakra bi dia efie we say efie kura bi a wan so na ya kyerɛw adwuma na Sandra nka we kɔ no wono ma obedju ska e bi a wa kyerɛw enso Adom TV nti said the odo ye na odo ye de ya hwefo nti wo kyerɛ ye free Mr. Otifie na ya ohumi ni adwuma ya ye we kakra na wa ton he nintumi emwo aha ti ye hwese beben na enya me ye de ye mfa birthday ne mfa moi director mama mfa birthday no okay nti ye de no so ebeba me de birthday de no ebeba na fe ya twen eye Sandra nti we no ya na wo hwe a ebesi so be for 30 40 25-30 minutes depending on the dodo any we ejano so se na etie but we ni pese ebe mboko boko we the way ebe no me fe yeah ebe mboko boko na e kama na ye crunchy so fine nti we no nya de ebi a say bibi a wo chi tare saucepan ni we de entire saucepan okay entire mu okay the entire saucepan me wo say anwa no ye dodo nti wo hwe ye no be hu say me di gu mu no anwa no ekata so we enye shallow fry we deep frying nti wo say wo ma anwa no ye dodo se ne be ya be bia be ben kama wow I am sent na sampa because of pepper no ne onion now de fry fa sugar engumu nchene nko nko aba na obi pese ye dey we so yen yam wo nika we dey wa obegreti okay say e bia daachi na say brofo eye bibia ye betumi bia yam to say great and ya be ye ene nkura no mba no omu ye serious e bon pa ye so omu ebe ye yes okay basisi a dey great na wo dey ya wonya ne kama senia then yes am ye ne dodo nipa be for na say we dwa na we musu utwi no crepa ye ntentem eno so no na wanwa na doso na pan no so aye kese fine se ne be adodo obekom oh anya bad I see to so na ma yemfa yem birthday celebrants yimfa me ne birthday for no wo mu papa ye wish o mu nyina happy birthday by the time ye beba ne de na ye say aye krado na yetimi adi ama ye ho atoye se tissue no we okay napkin no ha because I was edi no ebe she ti yemfa birthday yi emfam Mrs. Christiana Nketia wo Cornerstone Baptist Church Domi Pillar 2 happy birthday enko emmaun o mother-in-law Mrs. Nketia ene ochiame e wish you happy birthday Mrs. Christiana Nketia Cornerstone Baptist Church and I wish you happy birthday erade enshira Christiana na da so no onye okese kosi se obeye kese pa sanso ena happy birthday nkoma Enoch Anaman owo Church of Christ Ashaman ye wish you happy birthday erade enshira erade nyo okese wo maami abna wusu a ena ye wish you happy birthday erade adom ne enshira no nkoso anye kese emfama Enoch Anaman official AI Town Church of Christ Ashaman
Yeah, we show happy birthday. Afei happy birthday so enko Emma Eliezer Davis. Happy birthday or Bossy CKC 1992 year group. Eliezer na edaso no. Erade nshira oba fefe, erade nya okese. Na ma sumfra domo enko adomo. Happy birthday nkoma Mrs. Anita Entry. We efri ukunu no nuane o mani nyina ho. And Mrs. Anita Entry, yeah, we show happy birthday. Erade enkoso anu munyansa nimdi enkwatenten apomudin wom and yesre ede mount. Sanso and a happy birthday nkoma Sophia Amwa or Nats headquarters Accra. Yeah, we show happy birthday Sophia Amwa Nats headquarters ho and I from Agnes Mensa Agodepe or Nats headquarters. Yeah, we show happy birthday. Happy birthday. And then so young kasa young colleague Dr. Shine Aqua ne birthday. Ye mi refi na nyane picture na ma. Ene ye kwabna Shine ne birthday. Ti Shine onkwaso. Onyame nkwaso onhira na onye okese na o ma so mfra dumu enko adumu. Erade enye okese pa. Happy birthday Dr. Shine Aqua. Enti yawie birthday no enche ai yadu Bancha Kaaklo no so ohu papa meba Francesca o se Bancha Kaaklo yi de o wi jamia fight bi besi na Francesca baby awoi Kumasi ne hai se de baby agya ti de echre na Sandra echre na so wo fia na wo ye bi ti na de we de baby agya ai na so no so biasa to make sure be there afa phone mama ai yada say Adom TV Badwam na wo hwe ne Ghana month ninti no Sunday ba no waba be boa ye na wo cheche local foods no mo ebi nti we no snacks ahodo aja wo ye party bi wo ye wedding bi wo ye ye bi na hoho no be ba ho no mo aya na ye we no mo ka ho local buy obe ne kama de amount nti no wo frɛ no abribia obeje wo so wo call Facebook na Instagram on so local bar gardens GH ho na waba be ye set up no kama local drinks ibi na apeso onye emfama wo a eka ho cat cake said the last week obe ye obe kakra ka ho na wa ye Bancha Kaaklo so kakra ka ho na de hi bi apart from drinks and de hi bi na no so besides drinks no yes some wo Bancha Kaaklo no nkati cake kulikuli kulikuli wo ho banfo be sense ne amekan no any chinchin ye friend na chomoyi plantain chips grass and wo ho mo ye nti no wo say wo ye no wa say ebi won so e bia mo package mo nkosete ya but ebi wa mo package bi yes ebi wa mo dey take away okay no so yetumi ye ma okay hey brown bo ampa o hey obi ade na adwuma mu ampa o hia ja nka ba na de nka ehu nyina ye brown so be kom na nke mu no mmeye ba we no hu say be nka ya ma bi monta pacho anta fo memu na me de be ma Thomas o se de tie bia anta fo bi o ba bia o se to me de won mo ba na to me na de onwe ai e cameraman no to me be kan hwe because you know ne ye to me beje ti ye na Kaaklo no so to me beje ne say na fi akaka krabi e be say bi ansa na nka ye nya bi awe ne ade ai ina je ne no wono abeta soro sa say e shemu mom yeah shemu oh wow anya bad I'm fine. Okay. And chakra bebe na ene utwam ha no abeje odi e no so nti mamu begu ha 12 I just say wi acho say sisu biem se de ye Kaaklo na bia na afi na obi aba join dey nti Bancha Kaaklo no wo be ya wo hia wo banche okay wo je ne kakra unchine kakra okay wo meko kakra meko na optional upa utumija but eno so ka homa flavor no eye se na ebe ye unya wo greater afi de wo dwa wo banche na
na wetwi utwi a ehia pa ya o mesh no because utwi wi a nsuo bebem nti e wo se wo de hye mesh no mu na wo squeeze na nsuo no efri mu ba se ne be ya ba me squeeze ni nyina mo wo ye dem po untumi squeeze ni nyina kakra bi beka wo nti no na wo de wo jene no ene wo nchine kakra ene wo meko no afra na fe de wabobo no meko no kra ye hwe powder one na say fia ne ate they be green pepper green pepper nketwa no ntumi twitwa no nkakra wo pense obetumi atwi ne kakra ba me ma ne nye smooth bebre aha na wo de afra na fe de wabobo no apo fine se ne be ya e feel wo nsa e okay but se wo pese wo ye na akese sensa ba se ne be ya kono fine no wo bobo no nkakra fine a na ye fe ba wo mia nso me mia ne bebre ma ne nye dembare enye sa anwa no ntumi wure mu ma ne ben say them say Danny Brown bar no. Okay. I see. Teacher say brown pe. I say ni abian no. Yes, e bi mutu mi ja ni say. But me pe say eye crunchy fine. Nti no. Mayema no. Just a few minutes, be say 2-3 minutes bi na. Ti no sa wo yi gu ho ano na. Wo say ho no a start to cry brown. Sir, we are ready. We are ready. Your man from Alpha Hokakra. Okay. Yen she. Ye chen we no say. And also be brown kakra. Yen we tie we ya. We nya wo kube no so ka ho na say no we kra. Ewia ni say ya na bi twetwam around aja. Ye nyina ne afede. Na kube no so em say kube ni ye difference. Say kube do so ba we ni ye de den no. Yes. Kube na ye den no. Tie no so. Na eja we twitwa no kakra wa se na ebe ya obi abenya bi okay bi abenya bi ma chikeko ni ye ready nti wo se kube no yeah no so ye ready no so ye ready se na ebe ya okay be no so udwa obetumi de enchi no nsuo kakra ahohoro ho okay na amana ye kama yes oh abiun nti simple wo fie nso a wa utimi ya wode na se wo pe no dodo no nso a na da wo man adwuma a wo ye no no na je se ne wa frɛ no na watimi aba besom wo ne wa hokwo no kama ai nti we no sha obehu se hot yemi hot se inside no aben kama na je na isu o enchen sa no nti se na wo se ye aye crunchy so fine pa nti you crunchy fine no ano be din yes aha e beto no ya bi ofie ai sanetie no kre and then kra we no mo no ko yi we omuni but e also introduce mo hu say you kro mu no ye fufuo nko a ne de ye etumi so de ye banchi akeklo unya okube ka ho a awia yi wo motete ho a vacation say muntanya vacation time omuti wono mu hwe TV no na no ye din a ba ku bi a me wono o ma kwan a obeka bibi ahwe to onya hard one we na obewe ba ku mienu be wie na re za de esa ese na wie kura dia wofo no ye nsua na ye wo fia na ye bi ahu kama fefefe ese de abiun wow mami nyi kube no oh ese mi yi kube no free aha sabe ya thank you sa I am ready you okay I am ready you no money beba I am ready you and am do ye me nyuma mazisi oh I am fine I am no so so wo chia ya ma nwane no so waka kire ye bia na wante na nwane do so a na kata aduane no so won se na ben kama fefefe oh wow I am ready ampa odi jene kakra meko kakra kan ho ena yi hyehye mu brown no aha ti wo so ye bi ofie be boa mfa sugar bi anka ho we enye sugar ne de no nye sugar salt kakra bi na wo de aka ho eno so atumi abowa aha ye wia no enti no Mr. Opesa woni eye local bar gardens eye edi enkomo a
Number no screen no as 0249550243 0249550243 na chese ne eno no mama fa we no so mu nche hu yeah hot na fe wo de ma kono so agum na members are ready too much yeah okay hey ani ya wie no obi adwuma opa adwuma ye ebia ni we mu ho na wo ye we bia ombeto kama ti Mr. Ofa ho shem ye no second one no ai na chese yanim no ana ye kure we ndi am say hot abamu za ye shedada ai ti mi hu say ye dede nti melowa jano okay so the second one no eguma hwese wo belowa jano because o say empede ye hye nti sa wo be wie no na no ehu ahye ensoso nemu no enyame nti no hello no kra wow papa chira aduane so ne te ho ne din aye te ho maye dominti amen monitor me eje ne anu ahye mu no e makono pa director Weber benya biawe don't worry on Richard why when else Ghanaian ne die breakfast na ni afan fine yeah Sandra the papa fine oh yeah dear my contract and any entry wo ehia o service me pacho o hwehwe ya ye wo Instagram Local Bar Gardens GH okay and na Facebook Local Bar Gardens GH ye san wo TikTok Local Bar Gardens GH your contact is 0249 550243 me san bo so bio 0249 550243 e wo WhatsApp inti no untumi mfre a utumi send a message ye beje so aha na brema kwan na minister ndi nkomo ne de asie local bar gardens be ne kama je ne no de gum no super me kono kwa mente but ede ya wo beti hihyi bi wachire na je ne ndi wa wie me kra na esaye hot so no ya na mepe enhye asa ya no an kakra bia je mfensi ha Ghana man ye bi ofie na nkura ne hu simple empeja bebre se be ye be brown ne kama fefefe nti ye komedi ye fia amankwa tamaklo awose pe wo ho afi kwasi de asemidi kan toaso koso mo afide ne na Adom TV fi se ye wazo ye bidi de fia amankwa tamaklo